bituruka he umugabo ukubita umugore wagiye ugahimbira ku bandi bagabo bakagukubita sa mahoro n'imigisha nanone kuri mwebwe mwese mwahaye umwanya wanyu Sangwa TV show. So turabashimiye cyane ukuntu mwabonye mwakunze cyane advertisement twatangije turi kubabwira yuko twagarutse mu bikorwa byo kubagezaho ibyiza byinshi hano kuri Sangwa TV show. Twari dusanzwe dufite abakunzi ibihumbi 5. Dushaka yuko mwiyongera. Umunsi ni ibihumbi 5 ariko ibyo bihumbi 5 ntago ari ibya vuba ni ibya kera. So rero dushaka yuko mwiyongera byibuze ejo bundi mu kwezi guta tuzaba dufite nk'abantu wenda badukurikira ibihumbi 10 na kabisa ubundi noneho tukajya tubona ibyiza byinshi tubisangiye. Uyu munsi rero ni tariki 8 ukwezi no kwa gatatu umwaka no w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2024. Oh yes. Ya Kinyarwanda bari hatari. So uyu munsi ni tariki 3 ukwezi kwa uyu munsi uyu munsi ni tariki 8 ukwezi no kwa gatatu umwaka wa 2024. No munsi rero wahariwe abari ndetse n'abategarugori. Nizere ko abasore bashiki banyu uyu munsi ari mwebwe mwagiye mu kikoni mukabatekera amafunguro ya ku manywa ndetse n'aya nimugoroba kubera ko wari umunsi wabo. Abapapa namwe nizere ko uyu munsi abadamu mwabatetesheje ku munsi wabo. Mbonereho kwifuriza rero abari n'abategarugori bakurikiye Sangwa TV show uyu munsi umunsi mwiza wanyu. Turi muri studio ni nijoro ariko twiriwe mu munsi wanyu tuyifurije umunsi mwiza. Hirya no hino rero kuri uyu munsi waranzwe n'udushya twinshi dutandukanye ariko twifuza kugarukaho. Urebye Kigali mu Rwanda byari ibirori bitandukanye cyane kandi bikomeye aho abapolisi babari n'abategarugori abaseriveya babari n'abategarugori abasirikare babari n'abategarugori ndetse n'abandi bari n'abategarugori mu myanya itandukanye y'ubutegetsi bagiye muri stade aho bari bafite ibirori bitandukanye cyane. So inkuru nshaka kugarukaho cyane ni inkuru ya Colonel Stella Uwineza wiriwe washimishije abantu benshi cyane. Mwabonye amafoto ye yiri wacicikaye ku mbuga nkoranyambaga atandukanye aho yafashe discours akaganiriza abari n'abategarugori bari baraho ngaho. Magambo ya Stella yababwiye yuko ari Colonel mu gisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere asaba abakobwa kutitinya no gutinyuka abizeza yuko bashoboye. Muri uwo muhango rero umushyitsi mukuru yari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellent Paul Kagame aho mu by'ukuri yagiye ageza amagambo ashimishije cyane ku bari bitabiriye uwo munsi mukuru. Hari nk'ijambo yabwiye abari bitabiriye ibyo birori. Irya mbere yavuze ngo umugore ni umubyeyi urera abana. Naringiye kuvuga ngo akarera n'abagabo ariko abagabo ubwo mutureba aha turirarira gusa ariko udafite umugore cyangwa umufasha akamwubaka biba ingorane. Urumva rero niyo mpamvu umugore yitwa ko ari inkingi y'urugo. So iryo ni ijambo Perezida wa Repubulika yagarutseho cyane. Abantu benshi bagiye bana reposting kuri status zabo za WhatsApp, Facebook, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye kubera ko ryari ijambo ryari rishimishije ku ruhande rw'abari ndetse n'abategarugori. So hari irindi jambo rero ryashimishije abantu yabwiye abagabo ndetse babwira ngo aho kugira ngo bajye ngo ubundi mukubita abagore gute ngo mwagiye musanga abagabo bagenzi banyu bakabakubita. Reka turebe uko Perezida w'u Rwanda yabivuze. Bituruka he umugabo ukubita umugore
wagiye ugahimbira ku bandi bagabo bakagukubita se ubushakashatsi bwatangaje na IPU ku itariki ya 5 Werurwe 2024 bwerekana ko u Rwanda rukiri ku mwanya wa mbere ku isi aho rufite abagore 60% n'ibice bitatu mu mutwe w'abadepite na 34 n'ibice bitandatu muri Sena. Kugeza mu mwaka wa 2019 abagore nibo bari bayoboye ministeri nyinshi zigera kuri 12 mu gihe abagabo bari bayoboye 9 utabariyemo minisitiri w'intebe ba minisitiri b'abanyamabanga bari muri leta ni 27 aho abagore bari 52% byabo bose abaminisitiri b'u Rwanda. Mu bucamanza ho abagore bangana na 49 n'ibice 6% mu gihe mu buyobozi bw'inama njyanama z'uturere ho bagera kuri 41%. Birumvikana kuko kuva muri 2003 itegeko nshinga rigena ko mu myanya yose itorerwamo abayobozi muri guverinoma abagore bagomba kugiramo 30%. So ubwo rero no bushakashatsi bwakoze muri leta y'u Rwanda, ndetse leta y'u Rwanda ihita iba ni igihugu gikomeye cyane kirenze ku isi gihereza agaciro abadamu. So ba mama bacu bashiki bacu rero reka tubifurize umunsi mwiza wanyu kuri Sangwa TV show. Twabatekerejeho maze tubona tutabura icyo tubabwira ku munsi wanyu. Umunsi mwiza wanyu kandi Sangwa TV show irabakunda, namwe mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu. Sangwa TV show ni televiziyo yacu, televiziyo yanyu, televiziyo ya buri wese. Ibiganiro byacu rero byo nakagaruka. Mwakoze cyane kubana natwe. Ciao ciao.